Ketheka wirigiro bwakwa ni ati nuthirite orena ntuku njega Alhamis tariki 21 mweri Jojo 5 2026 ni mbeta wa Kabu Mutharimi mbere buru kango shori nkatho cia mwanya ni bwega nontu bwa gotuthura gwitania batu ikinya umani ati nontu bwaku ni tutukite nyombe nteto ira ina igweta kathetune ka Amiro kuma kirini kirwe na kimoni. Thank you very much. Okolugo tutungatera kini mitado ya kinadi at Meru TV Kenya. Nkirano shege siasa no shitite na mbere ko mina kuonekana dena gunto na ria naru ake aria rinteresha Mombasa. Rais William Ruto nekanire akitharia ningi akiroria mata nikirakuga siasa cia ukabila. Ini bitekiria twambiririe na yeigi weti na mbere maturene ninge gukunjura guoko gutethia bara baithirite bakinyilika bara nabo bakubatara utethio nakio gikundi kia bara batwire na mawathe kuma ntere cia Karama na Muthara icigone mbunge kia Tigania East ni bacumiritie bagitariria na gutalania maweya na utethio bura bathirite bakiamukira kuma kiri mubunge wa ntere Mpuru Abori na renkiroki batariritie gutethua miji yao ninge mantu igi kithomo kia ana ntere cia Karama na Muthara nkiroki bakiyeka siasa cia mubunge o Tigania East kirindebe ya gisiasa 2027 ni riboti dhurani ni gitarirwa ni Adams Muturia wathirinja Tubarabaria na mawathe kuma wondi ya Karama na Muthara bichumetera kumba kwethera becokire mubunge wa shugambunge Tigania East Mpuru Abori nkatho ni arabombecha kwethera tere mantu kathumbara Mpuru Abori mbeto kwethera kibatethia nayo bakera na Meru TV na njire mwanya ntu ama wathe bawete kuma bunge baratura kuthurana na gishugambunge ki gutire mubunge ongomba kwethera keberikana tibala Mpuru Abori yake chokia nkatho ki mwesimiwa wetu kawe Mpuru Abori nontu ba mantu yara aitete na mbere no tugithiria batu tukaria antu bara baina mawathe ndrene Karama kwa nde na nkatho nkorone kwa inyingi muno cia mwesimiwa nontu ba mantu yara tugithiritie muno kulukira kithomo kia na betu batu antu bara batina mawathe bantu bara baina mawathe ukulukira mutongeria wetu kawe Kipchoge ura aindepute coordinator ndene Tigania East nethirite aitu ciulikira muno na ike kiriro kietu ki mwesimiwa kawe Mpuru Abori na igwa kiriro kietu bonthe bara baendra fiana ya skuru na iturainyelekete mwesimiwa na ombere otutethia na fi na itukuigwa twina nkatho inyinge na itukuigwa mwira ibwega nontu ba mantu yaraitete na mbere otugwitheria ngucokeria mwesimiwa wetu Mpuru Abori nkatho nontu bwa gutwilela antu ba disability na ridhora kiao twina MP baba inge kuma turona independent ya twathwane ya koloni ba Ingereza lakini tutono ngukwilela alemafu na ridhora kiao na akaigwa abendete itonete Mpuru tutethia muno kirifi rira antu ba alemafu ibetha bara antu bamwe baina thina muno ki mantu akurea fi nontu baba inge bataya wakinya kibarua nontu lemafu ra muntu anabuo gutitikiria kibarua ethia kurima kwa amba kuthena misisi ya nyingi cia kurea fiira kidogo kaita ka Mpuru atutetherie ito ibiro twe sawa na ana betu bamba kweria antu tukomba kuunika na murandi yo ya disability fund omuntu wenze akaunika na akaigwa wirete atoromba ringe atethia antu ba disability na mirandi ira yonthe bainyo nontu disability kaba wata wanjara utiwa basiombera baithongwa kwina mantu yaitagwa disability empowerment ukariria nkobia yandiki disability empowerment ni kumaanisha wikira antu mainya baba mawathe yabo mweshibu wetu Mpuru arangwire gutwikira mainya batu bantu ba mawathe kuthoma tukathoma musuri bia kuria bieya na uturetera nao ndene ndine betu to mantu betu na komba kana ate komba ende to tutam kana na ate tutam yes na komba kabisa bagite na mbere kware bwite kuringana utethio bwa Mpuru Abori mbete kwitha ikibanengera kaitene kombete kwithira kithurwa bakomba kwitha kimuthura ingi kibindi kinge miaka 5 kuma mwaka 2047 araba bwite na thirite ro utethio bunene kiria antu bara na mawathe ndene gishumbunge ke Tigania East na twinyumeke tutiokira itukamuata mbaru na tugetanie nwe mantu na yawe yonthe
Woni yangu chokia nkatho nyingi ndio moro tethugite indethirite ndina erandu ndene ya skuru mwana kwethaira akithoma Chuka University na arari umora atabati kwithirerete no ntu bwerandu arari ario indu no ntu bo ukulukira kio kia mwesimiwa na umbire ondire randu ndirari nario na nkweibwega mwathani ete na mbere no mutongeria no mwikire inya ete na mbere akienda atiania na kwailia antu bara baina mobatu na ibaikaire inya na mwathani amwikire inya unga mukono icoka rĩrĩa ili turenda thira aina 2 term we ni 2 term turenda purwa aina 2 term nikendendelea gwitwo tutethia nontu ng'amberera yukweria utimya kwita runyonto rura rukumeria mpuru nontu no tutethia batu turi alemavu turi 2 term plus yaitethia muntu wende kwa itu kwila tukona no moro supported murandi wa kithomo sana onto community ke awacha kithomo community getete ambera kuthira onto community itomba kuthira kiandikirwa thirikari-ini utoba kamba kwitha bakiandikwa ki private sector utoba ketha bakiumba kwandikwa ki NGO kugendikwa twika community rake kwa lakini onto mpuru na ukirira kithomo itumunga mukono egana kwegana na mwathani amutethie acoke ringi kenda skuru cietu ciakwa kenda alemavu bendelea utathuka mantu ya kenda kinya araombe mbia cia CDF cienda kuruta ngwe chithikiruta ngwe itutethia nontu oi mutongeria utina mpathu kiri sub county cionthira twina ciuyele ni Kindori na Muthara tumerie nkaboika ikinyere mheshimiwa wetu tukiwa ni asante sana na batwe tukwamua kumeru ari forever and ever turithia tukuwatite mbaru bwana general wa buri nontu utona kana na tantu betu tukwatijara 27 na inya kwaenda gitikira kukurenda Kenya hii batwe tuwa mawathe kumatigania East sub county twaendelea kukuwata mbaru. Nkiripotira Meru TV kumatia Betanta Msimuturia wa Threnja tutegere kiriro na gokaya kwa akari kuma kaongwa cheke ri maili 7 ntere isha bore baraba shumeretie gokuduranga ikutho ninge kuonania korea kunganuru kwao no ni atongeria bao baraba remete obaitika nyuma ya Mwangi gutema ntame mije 14 igitua itikiraro intobiao bikithwa ni Mwangi na inya nyuma ya korira atongeria bao akariba ba ntere isha maili 7 barigote mutongeria baringira kura ithirite agikwa kiriro na gukaya kwao nonto bwa mutino jojwa Mwangi riboti eduraniri na igitarirwa ni Mwende Online Body. Nyuma ya Mwangi kumira ntura ya Kongwa cheke maili 7 bore na kwithia nja 14 riu akariba ntura ya mona baraba erero ni bachumiretie kuati utethio bona kuma kire atongeria bo bakiwa kaingia atongeria balionga nture ne ibetete kuromba kura itwageria kuja koria Mwangi jo mono na Mwangi jo arikire jo guturema na ndajo aturemera itu akamatiro imunene wetu onyumba 10 aratwikia kathare tureta turaandikithia na Mwangi rathai nya tukwandikithia batu utethio tonona no te mutongeria burutu anona na batu ingwete kitu twethera turi antu bambera gwita kuringa kura ndene area ici lakini batu ratonera thina zeu tutone nya mutongeria kinyomwe thai twina tona tunini aja tutikona nya muringiti jo kuigwika twina tona tunini tutikona nyeri arakunywa cukuru ana bate gwita no ntu bakwitho nya uniform ciaire na ndi ana abakirinjo u beterete uti munene ora kinya munene ora tuonete no ngacha chief wetu na sub area wetu nyabo ategeri mukuona baba na ana baba ingi batina kurana ana baba batina nyabia kuria andi nyaba irarua ni mwendu mwega baraba ingi bairara nyomba batatu kana bana kana batano te atongeria barombo tukinyira uria twitherwa twinwe isibo wetu tukaranwe na nwe tukumba kwithira twisemanagia na nene baba ngiaja basabu area manager wetu kuma yetu kwirwa uti mutongerio wa kinya kwijaja na bate especially bokumenya area ni area ya Bore East na aya na twangere na Samburu na Turukana guntuko ibore kwaraga utigintu tuomba gwitenya miundene yetu twina kura ingi muno aya ine nande tuboro thaira tukuringira kura ire tukuringa kura ire tweja kuona bakija
sai utwe kinyomo ora umbakuwa no kinyomo. Riu ni barombete atongeria baare o MCA Jennifer Makena Marogocho mana mubungu wa Bore mugambire ndikirio batethia na nikendo tiela njaini kwambiriria uturo bubwero bakiwa mutongeria ora wabalikana thaibe thinene kinya boba mulikana itukwenda njara thirikari kwanza muno especially jakawira na bamutuma nto ethinkia konde bezi aja bone ora nto baba tubakarita no nto kuma Friday tabagatuja gitara kura ke batuja nya thaira kwina thina. MCA ngavana na kinya Kathuri murungi tukwenda njare we kumiona na MP wetu Waburi tukwenda kuona njara ya wacha ni atukuromba antu bawe ndibo bwega beje nikenda bomba gututethia iri government yetu kugitirira antu ithingia na ngavana na anini MCA na bonde ndiba bega teneti wetu Kathuri murungi itukuromba ngavana wetu Mutua antu ithingia itukuromba MCA wetu Jennifer Marogocho itukuromba weru wichas bara bomba kutha bareo bomba kwithwa bena kiao kuwata family ichonthe 14 ile chumbite kwira na atongeria betu tiga ikwijaga naje gita riria bo tubataraki thai tubatara mono na urio gaturikana thai kinya batu tukamurikana. Kiripotera Mero TV kuma Melissa Babore mbita wa mwende wala iboni nande tutegere manto yegie ogima hindi nigishangasha kithirite gikiruane akari kumantere isha kanyankine batongeretwe ni George Kinyua orano mo bara bakurura giti kia wadi ya Bogeta East naria baikite na kuraria maandamano ja gukinyiria magaruku kiri bondi ndungamiria sibitari ya Kanyakine irabakuga ni bondi ina mpangaratano nene na bakulalamika wagi bwa mautungata ja ogima kiri sibitari Kanyakine iri narua MCA Aaron Duranira wantere ina shumiriti ningi akilikithiria akari atina ititegaro ne na kwaraniria na bondi ndungamiri yeye mantu ya ogima sibitari iri njira ya kuringa murashi mitaratara ya utungata kiri akari akiboria itubu Bogeta maandamanone nonturwaria no roitete na mbere na mitaratara iki ya kwagirithia utungata kiri mwananchi. Ripoti ni ya Jeff Wagituma. Nayo iji ni migambo ya George Kinyua wamwe na akari ba Bogeta ya Bogaiti bakieja na mukana kiri ngavana wa Meru Reverend Mutua Nto Ithinkia ethira kibunjia mbondi aretete sibitari ya Kanyakine na kinya nkuruki guchincha daktari munene uretete mogaruruku kathumba sibitari na yiji untu butithirite bugikenia kariba guntu guku barera Mutua Nto Ithinkia ngavana wa Meru County mbondi yeje ya sibitari ya Kanyakine ba meabiumia biere ethero kuvunjwa netewa kabisa kethira tio bakuga batwe twakwanya na 14 days 2 weeks 2 weeks ciathira batu tugakora ngetie mwario Kanyakine munene ora na wewe agire kurungamira daktari munene Kanyakine daktari ujo nwe waje twenkuruki aje bara bakweja Kanyakine toto bwai otumba kweja uititimao weja ore uitithia postmortem kumangirira ndato cietangirie 18 na tonato bate komba ibo komba mwabiumia biere ne ubo kuga twa mabiumia biere mbondi uyaraganwe twandikirwa ntu babega tweta tukanyunya ndawa tote na stress na weto ri ndawa ukanenko ndawa kanote na stress yogeta kunywa nikenda tutiga unyamara nuntu antu betu kinya baba ukwa baikwa agukara nere miario yu yethire kinainia bunene utongeria bwa gavana Reverend Mutua Nto Ithinkia na thirikari yawe na ntuko charua ni bethirite bagikara nthi kwariria ntu buu na gwitikaniria guchenjia mbondi ya sibitari yu na kinya kuga daktari munene akethira akeberwa sibitari na yu kwa ntuko inkai chijite Kanyakine Level 4 Hospital ikura bangi through social media na other stakeholders kurari na some engagement itakara bwega na unija mutongereria wa area area MCA. I was able to sit down with the county government officials, that is the Waziri for Health
Dr. Dennis, the Chief Officer of Health, Dr. Koome, all the directors ba medical services na other departments ya thirikari na administrators ba chibitari Kanyakine kenda tuzwa a long-term solution ya chibitari iji yetu. Inkwenda kwira atumiri betu kana akari betu bonde bara batumira chibitari ira ikura issues ujio the irari zetu ndaje kire on the table na tukara nthiguru na management na plus the county government officials itura kamire to a conclusion na tuetikaniria so na ndi chibitari Kanyakine itukuga kuma narua na kuma kuendelea kwayo chibitari geta mbere ku offer services ya ora ikari na kiriro kira kingi kirathera kirio ikurare na dissatisfaction kana kurega kunganirwa no ntubwari tingugi ikurara dissatisfaction kana kurega kunganirwa kili kinya the management itself and the board. So ankwenda kwera general public that mantu jau jonde iturari sovire na twetikaniria on the way forward. Nera na MCO guntu guku oritia kariba kethira bagita na mbere na maandamano ni onto thirikari nigitwe migambo yao na nandi betikiritie kuthithia mogaruruku cibitari-ini iu kankuromba karibetu babogeta is and its environment ba suspend the intended demonstrations no tukajiomba kuleta mbiche tibu ina ndinama mantu jaretwe na jaka solved. That is the best way no to when things are discussed na ika sorted. That is the best way we can talk no to mbetikereti dialogue ne mina kila kitu na ntu betu bageta mbere kuona services na ntu barabange betu nabo angenda kuga ritingo ge Kanyakine nabo Rebel Hospital. It is also critical that muntu responsibility ria yaritangugi na mathaja retikiritwe ni aritangugi ketha imathaja na no bati kuritangugi kindly let's abide to that na indiscipline issues na jo ketha ko ijirio tafadhali antu betu riteni ngugi ria muntu abati kinyo kethira we na ngugi jia kujia kando you have to balance the two no to ninge kwena mathaja ria bati uritangugi ndene ya sibitari nani nkiripotera Meru TV Beta Jeff wagitumam. Nayo makoti yetu kaunti ya Meru ni kwithirite kuri na magamba ja maingi na gukaithira kuri na gushererwo kwa muntu kwithira kesi yake ikigitwa na yota ningi kwithira kiona kioto kiawe irinjira ya kunia magamba makotine kaunti ya Meru raya ni borito kwithira amu bagitigira buraku kumbikana ni bakuthiria magamba ome ya koti koraniria kuthikanira ningi kuthiria nkujanio kenda kunia wingi bwa magamba jara kotine jara ja gutuma baba ingi kesi ciao ikaithira igicherero kuthikirwa ningi kugitwa na yota. Riboti ya Mutugi wakiambe Muingi aja kaunti-ini ya Meru ni barombi gutumira njira ya kwaranira na kugwatana na kagita baikania kararitho antu agwikania ikongorone bia koti kwithira kaingi njira ya koti ni ciaraga rumena gatigati ka bakinyanite koti-ini na nkoroki gutumira kanya ga kaingi gukurania koti na kinya mbecha. Jua tunaishi kama community ama kama familia na mara nyingi unapata tukipeleka kesi kotini tunakosa kuelewana, unapata hiyo uhusiano na familia inavunjika. Lakini tukikuja kwa mediation, tunapewa hiyo nafasi. Munaongea familia, member na member, mpaka munakubaliana wote. Na tukitoka hapo unapata ile uhusiano inaendelea kukua. Kwa hivyo hii mediation ni mzuri, si mbaya. Katuwete na mbere antu betu tukiwatanaira na tukithikanaira nikenda twatumira momenyo ya antu betu bakariga no kirigo bwingi muno na mantu yara yomba gutuma kinya antu beta kotini utambesha nyingi muno yakarirwa mpara through mediation na antu bakara bwega bakwaragia kagita ka mambura ja gwikirwa thumbi kwaritwa nguruki 10 kiri moritani ya kugwatania mwingi ukurukira njira ya kubariria igita ringi intwire ngite thairia antu mantu ne ya kugwatanira na imbenda kwithirwa ndina ume bwingi professional kiri mantu ya mediation na ibino ndo nda kumira grupu ne ruwa ringo retu muno kwithirwa ndi congratulate nikenda ume burando na ruwa re
kiri graduation kumene na graduation we boithura bugatethia antu betu kinya mashinani. Najua kuna hiyo maneno yuko nyingi huko nje kwa social media ya kwamba tunachukua kazi ya mawakili. Mimi pia kama wakili ninasema wakili wako na kazi yao. Tuko na kazi yetu yenye haitaisha, lakini pia mediation wacha tujaribu kuiembrace kama community, kama society. Ndio tuendelee kuishi kwa amani, tuendelee kuelewana na pia kusaidiana. Kwa sababu kotini utatumia pesa nyingi na mtabaki maadui, lakini pande hii nyingine itakuwa rahisi sana na urafiki utadumu. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti, Mbeita Mutugi wa Kiambi. Kiri nteto inge CS wa Kariabo Dene Onesimus Kipchumba Murkomen na rutite mukana jo murito kiri raia bara akuga bari na bunduki jutati na watho gonenkanira kiri thirikari na reugite raia kwithira bari na bunduki jutati na watho ni gukutuma kukaithira kuri na wagagia bwa ukaria bura bwithirite bugikujirwo ogonto ndena ndi gorone. Tuko hapa pia kwa sababu tuko na amani saizi. Na tuko na amani kwa sababu kuna watu walitoa bunduki. Lakini mimi nataka niendeleze kusisitiza. Kama uko hapa ama unanisikiliza pali ulipo na bado uko na bunduki haramu, tafadhali chukua nafasi mara moja. Ukiwa West Pokot, ukiwa Elgeyo Marakwet, ukiwa Turkana, ukiwa Baringo, ukiwa sehemu yote ya Kenya, Samburu, uko Isiolo, Marsabit, Tana River, sehemu hizo zote ambazo tumekuwa na changamoto. Tunasema kwamba kila moja atoe bunduki ambayo ako nayo kwa hiari yake kabla hatujakujia. Mimi nilikuwa naongelesha wananchi juzi wakati hata tulikuwa na maandamano, nikawaambia tuelewane kama wa Kenya. Let us treat this administration like we would have treated any other administration because this is our country, this is our nation. Let us treat this administration like the person who is in opposition today would have been in government. Because you must think about the future of our country. Nilikuwa naona watu wengine jana wanajaribu kunijibu ati serikali. Sasa nyinyi mnaenda kuhubiri ukabila na mkiambiwa off unaenda kupenduka tena kutaka kupika wale wanawaambia nyinyi. We want a united nation. Our challenges that we are facing, including the mambo ya mafuta, is because of serious global problems. But we can only confront those problems if we come together as a country and see these problems together as a people, the way our father Raila Odinga taught us, that there were times you could protest, but there are times you come to the table and think about how to bring the country together. Nia ripoti yu gatuike break yetu ya mbere nkunde gikombe kia Rui twacokera tugetana mbere kumurika ni mbumburano ya gisiasa ira ithirite igikujiro tugathetune kamero ake ende inyome akathetune kamero atagategera ripoti ira ndikibetu bante turi ni bakumurika yara yakwiye. Koga atetheka na gita rĩa kuria kumura rĩkũrĩkio kinya ijau igũrĩra bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria citagia kibari jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ojo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata ciringi 55,000 ukwana na 2,500 ja 550
507 kethira urenda kuriaga ontuku ni ciringi 350. namba cietu cia thimu ni cio kuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki cietu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintukagia gwetu no gatetheka. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wachetha na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wachetha na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Chetha na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchangania na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire pay bill iria ni 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Mujiari nukuri niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkorokaire nuntu M College ni atongerete kithomo kia utia na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria. M College mwana waku akegwatira motia makamu bithia kuruta wira kajaga Kenya. Twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mcollege.ac.ke kana uturingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934. Ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. Embu College, skills to go places. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi weka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanena na Pastor Ibrahim Karori ntuko chionde chia juma kwa mberi ya dhaijeri na nuchu chia ugoro haja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wale wanaweka seti kuja unaona kama imejaa unaingia hivi. Kedhari mori nikire barebari na mpara na nyonta ni ontubo mantu jareja agirite ni kwethero bakanyirua. Ni bwega muno nonto bwa gotodura twambire na manto yegie finance bill 2026 ira itite na mbere ya kuringwa murashi nabo akenya bakiruta moni jao nayo ni moni nkurani inya bagikinda uto kuthikira moni ya atongeria baranabo baero twanya totongeria ningi kugambira akenya kumagunto ogunto
akiariria musiasa Celestio Mutuma noretie Amero na Akenya kwithira bakithuya finance bill A ya 2026 akucionera bongwa yara nayo yendikithitwe ni thirikari batikethire ni bagucigirwa ki baticionerete indi baithire bakithuya ninge akuruta murungamo jwao yoigie finance bill A either kuregananio kana gumitikiria riboti ithuraniri na igitarirwo ni Jeff Wagituma. Nawe Cyrus Uthuranira Mutuma muteteri kioto kio muntu kuma kaunti ya Meru naumirite na kuga muswanda jwa kuongera ugoti jo mwaka jwa 2026 jukethra jukiongera ngarama ya uturo kiri mwiti biashara na kinya mukenya wa kawaida na nande na kuromba bunge bethire bagicoka maturene gwitana akari na kinya kubatariria na ndene mono ne mbiithirite andikwa kire muswanda juu. Finance bill ya mwaka jojo yaele published ntariki 30 cia mweri Jwena na ndengi anda Meru boria MPs bao igitare uri on the mwankira thaiji kodhuri bejete babera content ire dene finance bill nonto oni kuringana mtazamo jwakwa issue ire rareo ya maguta itirari issue ya maguta mono lakini irari a diversionary tactic ya kuto divert kenda twebera ke issues cia finance bill nonto finance bill ya twinayo mwaka jojo nio nthuku nkurukiire twari nayo mwaka jo 2024 kwa mugwanano number 1 finance bill ije propose anto to file returns chieto by June 30th to file returns chieto by 30th April meri ere mbere yaria tureijirio tubatigo file ogo uri mu biashara munini ka mu biashara munene tioli implication ya konyierwa egita ya file returns chiaku kothichi wetania na saikweku ya mathabu jara taraga na udetiro thithagia. Number 2 antu bara baingi tuje bendagia mitumba finance bill yeje ni kuintroduce section 12H ne kiuga gojo ate riria muntu akaimport mutumba mbere jo rekerwa ni KRA bagatara ung'anu wa faida area ageta ko make by 5% akamiria mbere aririsirwa mutumba juju wawe kana package yewe kuona ni atia yani ogo orerewa ogoti even mbere weta kwendia na wona faida so ithirikari tukuthukumira ni miario Cyrus Uthuranira itite ntuku imwaki nyuma ya Fred Matiang'i gwita migambo jaiji muthenya jwa igoro na kuga kiama kia Jubilee gikagwatanira na Kenya kuregana na muswanda juju buru. Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa finance bill 2026, reject finance bill 2026. Ukiangalia yale mbaya yako kwa hiyo finance bill, unashangaa tutaishi wapi na tutaenda wapi. The cost of living is already unbearable for many. Kenyan workers, wafanyakazi wa Kenya saa hii. Sijui kama kuna mfanyakazi Kenya hii ambaye anatarajia ama anatasamia kupata payslip. Maisha ya kufanya kazi nchi sasa imekuwa kama ni utumwa. It's slavery. And Kenyan workers are paying every day over taxation. Na ukweli ni kwamba hii serikali imetoka kwa mpango wa IMF program. Why did they get out of the IMF program? Kwa sababu wamekataa audit. IMF inauliza audit. Na mnajua kwa nini wanakataa audit. Sisi zote tunajua kwa nini wanakataa audit. Because they have refused to accept that audit. They have gotten out of the IMF program. Sasa they are trying to look for money to plug the holes through overtaxation. That is the truth. Tuambiane ukweli na tuambie wananchi ukweli yale ambayo yanafanyika. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Narua mabisa ba rwangi rwa KEBS arura na ruringa marashi nayo ni intobira biri thokone na gukandana na biashara akora barana bo batonyakia into aramu thokone ni barutanite a biashara Meru manto yegi mitaratara Meru na sheria injaro cia gutigira intobira nabyo bire mathokone nibira bitekiritwe ninge bikirungwa muri jurangiro rwa KEBS mutugyo kiambi na ripoti. To face the African continental mark. 63. Yeah, it looks to be personally. Regarding the transition from old to new regulations, the 1977 regulations will be formally repealed
once these regulations take effect. However, all existing permits will remain valid until their prescribed expiry date. The test result is the objective evidence that whatever you claim to be safe is actually safe, okay? Because it gives you the evidence that whatever hazard or element that would be causing harm is either there or not there, okay? Every day we are making enforcement or regulatory decisions from test results. You get your product issued a permit, and the basis of that permit relies on a test report. Something being counterfeit may not be necessarily substandard. When you talk substandard, you're addressing the quality of that product. Tumeelewana mpaka hapo? Now, the Anti-Counterfeit Authority is concerned with that element of intellectual property. Who is the owner of the original? That is where we talk of original versus fake. But fake does not always mean substandard. Tumeelewana? But in terms of the two institutions and their establishment and origin, Anti-Counterfeit was originally a department of KEBS, but because of the government overall policy, it was determined that it should be an institution with its own mandate established by statute. Why the county government should still come to demand calibration when we have already calibrated our equipment with an accredited external laboratory when it is not even a commercial equipment. How is it determined that this is going to the KEBS laboratories and or rather to the private laboratories? So that's where we're seeking maybe clarity on the same. Riboti hiyo ikaithira itukinyithie muthia yo ayara tukubanganitia kirimetha ya Nteto Meru TV. Mbere buru, thank you very much anantu bwa gututhura ugitwethia nyombe Nteto iri na igweta kathetune ka Meru. Nimbeto wakabu mutharimi kuma kirini kirwe na kimwoni moni. Thank you very much amu anantu bwa gututhura kwa lolo gutuningatira kirimetanda kinade at Meru TV Kenya. Nkwendere gitaririega.